Whalawhalahi atu hanei e tau wala tala tutupu ke lata me awhiawhi nei. Ko whakamori ai he whono e ke pole tau ngahua mai tau komisi ke he whonoanga he aho i niawhi. Ko whakatu ai he aonga pulotu he Pasifika Tonga Niuean e taha mata kau whou ke whakaholo ai e tau whonoanga haluturu ke he tole tau i mua. Kua mana ke Niuean ke whakahokua e tau nanga kai Niuean whakamua ke he motu mo kua hohoko mai ai whalo tau tangata tunu kai talhaua ke siwi ai e tau whetoko. Veli mo e whakafou e komisi he mtakau whanawhan he motu ke whakaholo e tungahua ke he tole tau i mua. Koe ahi ni awhi ni whakahokua e whanuanga he tau lirifu he whono e ke pule ke whakatutala ke he whalua tau mtakupu ke tau ngahua he tau komisi mo e tuku atu e tau paspasianga tupe foki he whalu whahinga hua. Ke whakaholoanga whono whakamua kua hawhangi ai mo e tau whakailoanga mai ai e whakatunu whono. Kua tuku atu foki e tohinga hua he tau e ke pule ke pia i foki mo e tau paspasianga tupe he whahinga hua whakapuloa Pasipasianga tupe he whahinga hua urutohi mo i tau tupe toki awha Niuean, pia foki mo i tau matakupu whono mai he aho lima mo i aho uwha maoni a uni he tau nei. Koe laula he tau whakatutalaanga ke lata mo i tau tuhinga hua, koe mui tua tau e ke puli ki loto he tau komisi. Ono foki ke he whalu tau whakatokaanga whou, koe taliana kai ke lalafi, po ke hiki e tau tuhinga hua nei. Koe tau komisi ki loto he whono e ke pule, koe komisi haka haka ke he tau matawhakawhono, komisi CPA, komisi whale, mo e komisi haka haka ke he tau pepa tupe e whakawhono, ne whakamori mo e talia e tau tuhinga hua, mai tau komisi nei. Ko maua whoke e whakailoanga mai he komisi whale, ke lata mai whakaholoanga whakataitai, mai whakamaratuanga he tū whang furutau he pule whakamotu, kai mua atu e aho fusimasini, he aho ua fulu ia o ke topa. Koe ua ni e huhu ne tuku atu ai ke he whanuanga mai he lidifu ko Terry Coe. Whakamua ko tuku atu hana huhu hangau ia ke he luo veve i alofi. Koe hane kua nā kai whakamea tu mau ke he ue whahi tapu. Kua tali atu ai he ikipuli he whahi takatakai motu ko Billy Tālangi. Mai pehe kua tōtua whakatose ha ko malona e to masini ngahua. Ka kua whitāni he kamata ngahua e to tangata ki ai ke whaitau sianga ke haho i niawhi. Koe taha huhu whoki hangau ia ke to manatu he palemia ke tau si ai whakaprivate e whalinga ngau, ha Niuean mai manako ke whai whakamāmaanga. Koe talahawanga mai he palemia, ko pehe kua nākai toko longa he tau tangata, ne kua whakaonga whalinga ngau, ka pehe ia nākai whai amana kianga whakatuwhono ke hike tau whakatokaanga, po ke tau tutungi ke whalinga ngau. Koe ama manaki to maike ke marikisi hake, e tau ngahua ke lata mai tau tangata he motu, koe tau whakatokaanga po ke tau tuhi ngahua, mo tau whakaholoanga nei, kua ngahua ngaia ni, to whai pipirianga e whakatuwhono ke mai ke whakailoa i he ta mga himua. Taha ni e matakupulanga whoki, ne kua tuku atu ke whanuanga nei, ke ne tuku atu a he ririfu ko Terry Coe, kua lata o se tau tangata ngahua, mau mai tau tangata ngahua whakakontuleke he kautaha, koe mai tau urutohi mo tau tupe toki awha Niuean, ke ngahua whoki alo tōru ke he whāni e aho, mo e tahe aho ke oki ai, mo i tū mau ni ke maua e tau tutungi, ka toa toa alo tōru, ke tatai ni tūnga alo tōru ni ngahua, mau mo e whakakontuleke ke whāhinga hua si wolo, mo e tāwiri maka, kau mahala e kupu pulanga ia. Ne whakau se whanuanga mo e tau manatu whakakese mai he palemia, mo e osi ai ke mga aho tupula, a manaki ke whakahoku ai e whanuanga ka hau, he mahina ha November. Kua whakamoli tu ai he Vice Chancellor he USB ko Rajesh Chandra mo e lilifu ikipule he whahi whakako tama ko Pokotosi Peli e taha matakau fōu he aonga pulotu he atu Pasifika Tonga i Niuean koe matakau USP alumni ke he ahi niawhi. Koe matakau nei ne kua whakamaupopo e tau whanau Niuean e whakako po ke moa e tau pepa whakamailonga whakako mai he USB. Ne whakamatala e crossly tātui koe ke mena nei mō whakamanatuanga tū mau e hawhangianga mo e whakamorianga he matakau nei ke mō whakamaluanga he tau whanau Niuean e whakako ai ke aonga pulotu USB. Ne pehe Vice Chancellor ko Rajesh Chandra koe matapatu ngahua he tau tangata ni whakako ke aonga pulotu nei ke whakatu mau ke matutaki atu ke USB. Koe tau talahauanga whoki ni kua pehe tokolonga e tau tangata ni whakako ai ke aonga pulotu USB ko lau tōru he tau ngahua tokolunga he tau whakatuwhona Pasifika ko lau tōru tau loia tau eke kafu tau puri ngahua pia whoki ke tau ngahua i whawha i whakatuwhono. Koe whakamori ai whoki e USB ke whakako ai e aonga pulotu tokolunga koe MBA Masters in Business Administration mai kautaha koe Association he MBA. Ko lau tōru ni kua whiwhiri ai ke nonofu atu ai ke he komisi whou nei
ko ia taki ko tungia sioni holo. Ko tuhi kupu ko Jamal Talangi, walo tolu fuke to komisi ko Crossley Tatui, Toki Talangi, Miriam Talangi, mo Bertha Tongahai. Ko matakau nei tonga hua ke whakauho hoi to tangata ke watu, mai whakaakua ke USB ke whakalaula he to lot matala, mai maua fuki e tau whakamailonga. Hane whai tau siwa se motu he mga honei ke lata i moe taunanga kai ni we whakamua ne ko whakatakataka ke whakatatai tau kai motu ke he tolu e aho. Koe matangahua nei ne ko whakamatapatua he Niuean Chamber of Commerce mai ngā hua whakataha moe komisi ke palana mai whakataka i tau whakaholoanga. Koe whitani he whai whakaholoanga mai tau whanau aonga mai whalu tangata he motu ke whakataitai me tau siwa se kai whakatutalai me taha hukui he chamber ke kisia koe lahi whewhe e ngā hua ke whakamori tau amana ki anga nei. Ukalahi, but it's manageable. Ngā hua o loa matur ke plan paua ke festival nei. So after meeting ia me komisi, koe tō ngā hua ni ha matur e officer chamber mo e tourism, koe tau ke whakaosi e tō programs e ko finalise nei. Tōs ke collect osi tō mnakai ne whakaong he tō shifts ki tūno ki tō kai hala tōru ke lata mai festival. Mo organise osi tō kau ne o mai paua ki ke lata mai festival koe tō airfares, accommodation, the cars, everything. So uka, but manageable. O koe tō shifts ne o mai paua ki he aho i ne awhi mo e aho ua, and mo aho whleilea pongi, ko whoiaka mai ke judge tō kai he ue competition a matoru, koe pot whakamura e junior chef, pot ke ua ki koe signature dish. Si ko ostap tu e ne awhi he finalise ke tōru ni e kauka o mai paua ki ke tūnu tō kai hala tōru ke ange ki tō judges ki judge he aho ngofu e tapka hau. So, other than judging, o mai whakekau ke tūnu kai, si koe aho whaiumu ka tau se lunch e high com, koe taha ia he tō wheua hala tōru ka tūnu kai ke lata mai tō guest ha matoru. But the other one is the cocktails and canapes e aho tapo e pulpahi nei, mo aho ngofua foki ka tau se whakekau e tēnā kala tēnā ke whakausia ke food festival. Koe ahi ni awhine ko tau se e whakaholoanga whetoko ke lata me wheua signature dish, mo amana ki ke toko tōru. Ka siwia i he tau iki whakawhiri, paua ki ko tamai ke he motu. Toka onu fuki e whalekai ni wakau whanataha ke tau se tau kai, ke wata tō tangata ke whakatai tau kai, ke heke he mai ha tō tōla motu, ko lau tōlu ia ko tau whalekai ha whalala wha, ka ika Janice, Talos, Matawai mo Alinas. Koe tau nanga kai ni we tō kamata e ke he awhalaila pungi, mo e whakaholoanga ka fuki e he umusi, pia fuki mo e kai Makese, ke he commercial centre he mga ho whiawhi. Koe tau sikesi ke he whalua tau whakaholoanga he ukio ke wahatapu, ke hoku atu ke he whakausianga he angufua, haia ke he whahi Niuean Chamber of Commerce. Koe whahi tapuka male ne kua whiwhili ai e taha komisi fōu, ke lata i me mdakau whanawhane he motu, he ose ai e whanu langa taha he tau. Ko lau tōle tau katofa fōu, ka takitaki e tau whakaholoanga, mo i tau whakalawlahianga he wheua ke he tōle tau i mua. Ko whiwhili ai e takitaki fōu, ko Dimitri Vidiamu, ke hukui ai a Robert Tongiamana, ni ko tūhipua ia, ma lewa whuki hana ngahua, ke takitaki ai e mdakau nei. Ko e hangai Plesteni, ko Siani Pele Tongiavalu, ko Iele Vikitupe, ko Sandra Ndalangi. Whakamaukupu ko Kirsty Tongiavalu, mo e toko e komisi ko Losana Siani Holm o Edward Sietu. Ko e matua ko John Operator Siakia, ni ko whakatoka ke lewe ke tau whana mo i tau matapulu he mtakau. Ko e manakianga tō whamalolo e mtakau nei, ke ngā hua whalataha mo e mtakau spot e lahi motu ko e Niue Island Sports and Commonwealth Games Organisation, po ke Niskaga, ke whamalolo e tau whewa whanawhana he motu, pia ni ke tau whewa whtoko i whafo he motu. Whakausi mai hene e te walatala tutupu ke lata mea whiawhi nei, amana ki ni ke mnui nei uki o ke whahatapu ni hanga au tiki ai, mua te kalotonu ni kua amana ki ke whetoko ai ke te whewa whusiaka, po ke hiika he maangolo whito ke lau, ke mnui nei te whakaholoanga ia. Ai ni mawhoki e tau whakaholoanga he tau nanga kai Niue Food Festival ka kamata i aho pingpongi, ke hoku atu ke he aho ngofua. No nofua, mnui ni pō tu didiwa te tūru ke Whilewea.